Alright, reka nongere mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Ibendera TV. Nizere ko meze neza, nizere ko mwaramutse neza, nizere kandi ko mwamaze kwinjira muri weekend akanyamuneza ariko se ibintu ari sawa cyane. Mbahaye ikaze rero makuru yo kuri aya masaha, ikaze. Hanyuma twinjiye makuru n'amakuru yo kuri wa gatandatu tariki 13 Kamena muri mwaka wa 2026 n'amakuru wagiye kwitsa no kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira twihuse cyane. Mu minembwe muri Kivu y'Amajyepfo muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubutasi bwa 23 na twirwaneho bamaze kuvumbura amakuru y'ibanga rikomeye cyane y'ibyabaye hagati ya Kinshasa n'u Burundi. Hamaze kuvumburwa kandi andi makuru akomeye cyane kubirimo gutegurwa ku mugambi ukomeye wo kurimbura abanyamurenge. Ibi ndabifite gatano kuri gatano hano ku Ibendera TV, uraza kunyemerera nze kubikugezaho muri aya makuru. Kandi muri Kivu y'Amajyepfo n'ubundi indege ya Sukhoi 25 yongeye kugaba ibitero bikomeye cyane ku baturage baba civile. Aha turarebera hamwe ibice byongeye kuramukiramo imirwano cyangwa se ibitero. Ndakubwira yuko ibintu byakomeye ku rwego rwo hejuru, ndakubwira agace rero ibintu abigezemo bigahindura isura ku rwego rwo hejuru. Muri aya makuru kandi uraza kunyemerera nanone nkubwire ko cyase nkujyane mu bibogobogo, nkubwire ko tuvugana bibogobogo iri mu myiteguro ikomeye cyane yo kwakira umuyobozi ukomeye. Nuwuhe aragenzwa n'iki, aturutse he? Ibi nabyo ndabikuvira imuzi ni emuzingo. Turaza kwerekeza kandi muri Minembwe, babwire ko tuvugana Minembwe yongeye kwinjira mu bihe bikomeye cyane. Societe civile rero imaze gutangaza amakuru akomeye cyane, turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye, turebera hamwe n'ibyo barimo gusaba bigomba gukorwa byihutirwa mu maguru ya vuba. Nshuti bakunzi bacu, kandi ndaza kuberekeza muri Beni nyuma y'igitero cyahitanye abantu benshi cyane mu gace ka Kene. Ubu ishyano riraguye, bigenze gute? Ndaje nabyo tubyinjiremo ku buryo burambuye. Hanyuma kandi muri aya makuru unyemerere nkubwire yuko uwahoze ari perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila amaze gutangiza ikintu gikomeye cyane ku banyekongo. Unyemerere nabyo ngaruke mbikugezaho akantu ku kandi. Hanyuma muri aya makuru kandi uraza kunyemerera tuze no kwerekeza i Goma mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu abaturage barishimye, akanyamuneza ni kose nyuma yuko bakorewe akantu katunguranye n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23. Ubuyobozi bwa Alliance Fleuve Congo 23 rero bumaze gukorera abaturage agashya. Ni ikintu cyabashimishije. Mu kanya ndaje mbikwereka ukuntu abaturage bashyizwe igorora bitewe n'ubuyobozi bwa 23 cyane cyane muri uyu mujyi wa Goma. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV rero ngaya amakuru tugiye kwitsa kuri izi ngingo z'ingenzi maze kubagezaho. Ni wamaze kugera hano rero nongeye kuguha ikaze risesuye muri aya makuru agezweho kuri aya masaha. Ndagusaba unkorere like, n'akantu koroshye cyane. Niba wamaze kugera hano nyemerera unkorere like, niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV unkorere subscribe, ubundi nanjye nkugezeho amakuru gatano kuri kagenzi kako. Dufite n'andi makuru y'indani aturuka mu butasi bukomeye cyane bwamaze gushyirwa ahagaragara. Dufite inama zikomeye cyane zamaze gupangwa zirimo gutegurwa. Hari ibintu byinshi cyane nifuza yuko udakwiriye gucikanwa hano ku Ibendera TV. Niyo mpamvu rero unyemerere ibintu bigenze gutya. Hanyuma mu gihe nawe witegura neza, utera agatebe wicara ngo dusangire aya makuru, uterekaho igitekerezo cyawe, umbwira uti turahari turagukurikiye, umbwira uti ibintu ni sawa cyane, unerekera like, we mushyashya unkorera subscribe, ubundi ingaruka twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Nitwa Mukada, mwese ikaze.
Alright, nanone nongeye kubaha ikaze inshuti bakunzi ba Ibendera TV. Nizere ko meze neza, nizere ko mwaramukanye imbaduko n'ubugingo, nizere kandi ko mwijiye muri weekend akanyamuneza ariko sabana mudukurikiye muherereye mu Rwanda. Rero mbahaye yambu hano muri ahantu muherereye, maguruke duhoberane dore tumaze iminsi twaraburanye. Abantu muherereye mu bihugu bitandukanye bya Afrika namwe tubahaye yambu, turabapepeye mwiyumvemo ikaze. Abaherereye mu gihugu cya Kenya ndabareba munyereka ko turi kumwe, abari muri Sudani, abari muri Malawi, abari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abari muri Tanzania, abari muri ni mu Burundi n'ahandi tubahaye yambu sana. Abaherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abari muri Canada, abari mu Bubiligi, abari mu Buholandi, abari muri Norvege na Australia, namwe mwiyumvemo ikaze muri aya makuru agezwe ko kuri aya masaha. Nge nitwa Mukada, twagiye rero nta gutinda nta gutwara umwanya munini, ni munyemerere rero twinjirire indani za ndani, duhereye amakuru ku makuru akomeye cyane y'ubutasi, ni byavumbuwe, ni byavanwe mu ibanga, ni byavanwe mu tubati, ni byavanwe munsi y'amabuye, byamaze gushyirwa ahagaragara. Amakuru akomeye cyane amaze kugaragara aravuga yuko Minembwe iri mu kaga gakomeye cyane. Ni amakuru rero aturuka mu nzego z'ubutasi za Alliance Fleuve Congo 23 ndetse na Twirwaneho, bavuga yuko bamaze kumenya amakuru yerekana ko Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yasabye Uburundi kohereza izindi ngabo nyinshi mu bice bya Fizi na Minembwe ku mugambi ukomeye cyane. Mu kanya ndaza nkubwira aya makuru avuga ko inzego za Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zagiranye ibiganiro n'u Burundi mu ibanga rikomeye cyane. Amakuru akavuga yuko hari gahunda ngo irimo gutegurwa yo kongera ibikoresho bya gisirikare muri utu duce tumaze igihe tuvugwamo imirwano hagati y'impande zitandukanye zihanganye muri Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko mu bice bya Minembwe. Abaturage bamwe bavuga ko mu minsi ishize bongeye kubona amakamyo menshi apakiye abasirikare n'ibikoresho byabo banyura mu bice bya Kavimvira, banyura mu bice bitandukanye kandi berekeza ahangaha muri Kivu y'Amajyepfo, cyane cyane mu duce twa Fizi, za Minembwe n'ahandi. Hari abemeza ko rero ngo izo ngendo zaba zifitanye isano n'ibikorwa bya gisirikare byitezwe muri aka karere. Kugeza ubu ibintu bikomeje gukomera ku mpande zitandukanye. Tugarutse kuri ya makuru rero natangiye nkubwira hagana haruguru, aremeza ko ngo intego y'abangaba yamaze kuvumburwa ngo n'ukwigarurira ibice byose byigaruriwe n'abarwanyi batwirwanaho n'intare za Sarambwe, kandi ngo abakirukana abaturage batandukanye bo mu bwoko bw'abanyamurenge, nyuma y'uko ngo abafite umugambi wo kugaba ibitero bikomeye cyane. Ibi ni byaturutse muri aya makuru rero akomeye cyane. Ikindi kandi aba barwanyi bo ku ruhande rwa Leta ya Kongo FARDC bafatanyije n'abacanshuro, bafatanyije n'abarundi ndetse na Wazarendo n'abandi barwana abafatanyije, ngo bafite gahunda ikomeye cyane yo kwisubiza ibice byose bigenzurwa na Alliance Fleuve Congo 23 na Twirwaneho kuva mu mezi yose ashize. Ibi rero bikabije mu gihe imirwano ikomeje kuvugwa mu bice bitandukanye byo muri Haut Plateau, ni mu misozi miremire ya Minembwe. Ku ruhande rwa Twirwaneho rero amakuru aturuka muri bamwe mu bayobozi bakomeye, cyane cyane nk'uyu Koloneli Rugabo, ni amakuru akomeye cyane avuga yuko batangiye kugaragaza impungenge ku mutekano w'abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge batuye muri ibyo bice. Bavuga ko hari ubwoba bw'uko ibikorwa bya gisirikare birimo gutegurwa bishobora kurangira birimbuye abaturage b'inzirakarengane. Koloneli Rugabo wa Twirwaneho yatangaje ko amakuru bafite agaragaza ko hari umugambi ukomeye urimo gutegurwa n'uruhande rwa
wa leta ya Kongo bafatanyije n'igisirikare cy'u Burundi, aho yasabye ibintu bikomeye. Uyu yasabye amahanga n'imiryango mpuzamahanga gukurikirana bikomeye cyane ibibera muri Minembwe no gufasha mu gukumira ihohoterwa iryo ari ryo ryose rikorerwa abaturage baherereye ahangaha. Abasesenguzi bakurikiranira hafi rero ibirimo kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane ibibazo bikomeje kuhavugwa. Baravuga ko Minembwe ikomeje kuba kimwe mu bice bifite uburemere bukomeye mu rwego rwa gisirikare no mu rwego rwa politiki. Bakavuga ko buri ruhande rushaka kugenzura aka karere kubera imiterere yako n'akamaro gafite mu ngendo zihuza utundi duce twa Fizi, Uvira na Mwenga, ariko kandi no mu nyungu bashobora kugira ku dusozi tureture duherereye ahangaha, kabyabafasha gutegura no gupanga kandi no kwigarurira ibijyanye n'urugamba abiboroheye cyane. Mu gihe aya makuru yakomeje kuvugwa rero, unyemerere nkubwire yuko bamwe mu baturage bakomeje gutabaza, bakomeje kugira ubwoba bwinshi nyuma y'ibitero bakomeje kugabwaho. Abaturage ba Minembwe rero bakaba basaba amahanga n'imiryango mpuzamahanga gutabara no gutabariza aba baturage b'inzirakarengane bakomeje guhura n'akaga gakomeye cyane. Shiti bakunzi ba Ibendera TV mudukurikiye muri aya makuru, munyemerere dukomeze twihuta dukubita tubangura cyane. Niyo mpamvu nakubwiye ngo wowe unyemerere unkorere like, ubundi wicare witurize nkungezeho amakuru, kuko na makuru yakomeye cyane uyu munsi nakuzaniye. Dukomeje n'aya makuru rero, nyemerera nkubwire noneho ko situation iramutse mu Minembwe. Ndakubwira yuko hari agace gakomeye cyane, nakubwira yuko karamukiyemo ibyo navuga ko ari irimbukiro. Imirwano ikomeye kandi ikomeje kubera mu misozi miremire ya Minembwe mu ntara Kivu y'Amajyepfo, ikomeje gufata indi ntera nyuma y'iminsi 4 yose y'imirwano ikaze hagati y'impande zihanganye. Amakuru aturuka muri aka gace rero aravuga ko mu masaka agera kuri 4 ashize ibintu byongeye guhinduka. Ishyano ryaguye, ibi itangaza bibi byongeye kwigaragaza ahangaha. Amakuru aravuga ko indege y'intambara yo mu ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa yongeye gutera ibisasu muri centre ya Minembwe hakoreshejwe indege y'intambara ya Sukhoi 25, yongeye kugaba ibitero bikomeye mu bice bitandukanye bya Minembwe bituwe n'abaturage. Abantu benshi rero ngo babigendeyemo, ndetse n'amazu menshi nayo yongera gusenyuka, nk'uko amakuru atangwa n'abaturage bo muri aka gace abivuga. Ibi bitero ngo byongeye kwibanda mu duce twa Madegu. Nkubwire yuko aha Madegu hakomeje kubera isibaniro. Akandi gace nanone ngo kongeye kuramukiramo imvururu zikomeye cyane n'ibitero na gace ka Irundu ndetse no muri Kakenke. Aha bivugwa ko habaye humvikanye ibisasu byinshi byateye ubwoba abaturage bari basanzwe n'ubundi bahangayikishijwe n'umutekano mukeya umaze iminsi muri aka karere. Abaturage bavuga ko urusaku rw'indege rwongeye kumvikana, ndetse kandi bakavuga ko ngo usibye iyi ndege yo mu bwoko bwa Sukhoi 25 yongeye kugaragara muri iki kirere, ngo n'indege ntoya zitagira abadereva zizwi nka drone nazo zongeye kugaragara muri iki kirere kuva muri kerera rwo kuri uyu munsi. Ibintu rero byongeye gutuma abaturage bongera guhangayikishwa n'ibibazo by'umutekano mukeya bikomeje kurushaho gukaza no kwiyongera muri bice byo muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru aturuka ahangaha rero aravuga ko
muri ibi bitero hari abasivile benshi bakomeretse, bamwe muri bo bakaba bahise bajyanwa ahatangwa ubuvuzi bw'ibanze, mu gihe abandi bakomeje gutegereza ubutabazi. Hari amakuru avuga yuko kandi aha ngo hari abaturage baba hasize ubuzima, nubwo imibare nyayo itigeze ishyirwa ahagaragara. Hari impungenge rero z'uko umubare w'abakomeretse ushobora kwiyongera uko amakuru akomeza kugenda ajya ahagaragara. Mu duce twa Irundu na Gakenke abaturage bavuga ko ubuzima bwongeye guhagarara kubera gutinya kongera kugabwaho ibitero bikomeye cyane. Nkubwire ko aha muri Gakenke amaze iminsi habera imirwano ikomeye cyane, ndagira ngo nkubwire yuko aha byakunze kuvugwa yuko habereye guhangana gukomeye cyane hagati y'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo n'abarwana ku ruhande rwa M23 na Twirwaneho. Bamwe mu baturage baherereye muri aka gace baravuga ko bamaze iminsi itari mike baba mu byago, baba mu bwoba, bavanwe mu byabo bahunga, bamwe berekeza mu mashyamba, abandi bakungira ahandi hantu hatandukanye. Ibintu rero bikomeje gutuma ubuzima bw'abaturage b'abasivile bujya mu kaga gakomeye cyane. Impamvu rero abaturage bahera ko bavuga yuko ibice byaha bikomeje gutuma ubuzima bwabo buba mu kaga n'akangaratete, nuko ngo harimo kuba imirwano itunguranye, bityo bigatuma abahunga mu buryo bubatunguye cyane. Ikindi kandi nuko ngo hari n'ibitero birimo gutakarizamo ubuzima bw'abaturage b'inzira karengane muri ibi bice. Shiti bakunzi ba Ibendera TV rero ibintu bikaba byongeye kuzamba muri ibi bice byo muri Kivu y'Amajyepfo. Abakurikiranira hafi ibibera mu Minembwe rero baravuga ko imirwano yo muri iyi minsi iri mu mirwano ikomeye cyane yabaye ko muri ibi bice muri Kivu y'Amajyepfo. Baremeza ko ikoreshwa ry'intwaro zitandukanye zirimo n'izi ndege ari ibintu bikomeje gutwara ubuzima bw'abaturage b'inzira karengane no kwangiza ibyabo. Bakaba rero abamaganira kure ibirimo kubera kangaka. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV mudukurikiye muri aya makuru, ni munyemerere noneho twerekeze mu bibogobogo. Mbabwire yuko ahangaha bari mu myiteguro ikomeye cyane. Ni imyiteguro imeze gute rero? Aha ngo bari mu myiteguro yo kwakira umuntu ukomeye cyane. No muntu umeze gute? Unyemerere nkubwire yuko ahangaha ibintu byongeye kuba ibindi. Aha rero amakuru aturuka ahangaha agera ku Ibendera TV aravuga ko agace ka Bibogobogo gaherereye muri teritwari ya Fizi ni mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo kari mu myiteguro ikomeye yo kwakira umuyobozi mukuru wa gisirikare. Umuyobozi mukuru wa gisirikare akaba ari umuyobozi rero ngo w'akarere biteganyijwe ko azagirira uruzinduko muri aka gace mu minsi ya vuba cyane, nk'uko amakuru aturuka mu baturage no mu nzego z'ibanze aha muri aka gace abivuga ngo ibikorwa byo gutunganya hazakorerwa urwo ruzinduko ndetse no gukaza umutekano byatangiye kugaragara muri aka gace ka Bibogobogo. Abaturage bavuga ko hari imyiteguro idasanzwe itarigeze ibaho igamije kwakira neza ngo uwo muyobozi wa gisirikare utegerejwe. Nubwo hataratangazwa ku mugaragaro gahunda irambuye y'uru ruzinduko, icyo rugamije ndetse n'icyo rugambiriye, amakuru ava mu nzego z'umutekano aha muri ibi bice avuga ko uru ruzinduko ruzibanda ku isuzuma y'imiterere y'umutekano mu bice bitandukanye byo muri Fizi no misozi miremire ya Minembwe. Ahakomeje kuvugwa ibikorwa bya gisirikare n'imirwano hagati y'impande zitandukanye. Abaturage bo muri aka gace rero basabwe ibintu bikomeye cyane, ngo basabwe kugira ibyo batanga
nubwo hatarashyirwa ku mugaragaro ingano yabyo, ariko ngo basabwe kugira ibyo batanga, cyane cyane abakora ibikorwa by'ubuhinzi. ngo basabwe rero kugira ibyo batanga abakora ibikorwa by'ubucuruzi n'ibiganisha ku bukungu. basabwe kugira ibyo batanga birimo amafaranga, birimo n'ibindi bikoresho bitandukanye mu rwego ngo rwo kwakira uyu muyobozi ukomeye cyane bitegura ahangaha. abasesenguzi ba politiki n'umutekano rero bakavuga ko uruzinduko rw'umuyobozi mukuru wa gisirikare muri aka gace rushobora kuba rugamije gukurikirana ibikorwa bya gisirikare biri gukorwa muri aka karere no gutanga amabwiriza mashya ku ngabo ziri mu butumwa bwo gucunga umutekano, ariko kandi ngo no gutanga amabwiriza akomeye ku baturage baherereye muri ibi bice. mu gihe imyiteguro ikomeje rero, abaturage mu bibogobogo bakomeje gutegereza kureba niba koko uruzinduko ruzagira icyo rubazanira nk'umutekano ukomeje kuzamba muri ibi bice. Shiti bakunzi ba Ibendera TV mudukurikiye rero, ni munyemerere twerekeze nanone mu Minembwe. babwire ko Minembwe yongeye kwinjira mu bihe by'umwijima ukomeye cyane. Societe civile rero imaze kugira ibyo itangaza bikomeye cyane, iratabariza abaturage bahangaha mu Minembwe nyuma y'uko n'ubundi bakomeje guhura n'akaga gakomeye cyane. Societe civile yaha mu Minembwe ikorera mu misozi miremire ya Minembwe yatangaje ko umutekano ukomeje kuzamba muri aka karere, ibintu abavuga yuko bikomeje kuba bibi no kugira ingaruka zikomeye ku baturage basanzwe b'abasivile. ibi bije mu gihe imirwano n'ibikorwa bya gisirikare bikomeje kuvugwa mu bice bitandukanye bya Minembwe no mu nkengero zaho. nk'uko amakuru yatangajwe n'abahagarariye abaturage abivuga, ibikorwa by'intambara byakomeje kugaragara mu duce dutandukanye dutuwe n'abaturage benshi, byatumye rero abantu benshi bahunga bava mu ngo zabo bashaka ahari umutekano. hari impungenge ko rero uko imirwano ikomeza gukara ari nako umubare mwinshi w'abimurwa barimo guhunga ukomeza kwiyongera. bityo rero raporo zitandukanye zamaze gushyirwa ahagaragara na societe civile ndetse n'indi miryango itandukanye ziragaragaza ko ibibazo by'umutekano muri Minembwe bikomeje kugira ingaruka zikomeye mu mibereho y'abaturage, cyane cyane mu rwego rw'ubutabazi, ubuvuzi, imibereho no guhabwa ibiribwa. imiryango itanga ubutabazi iravuga ko kugeza ubu abaturage bamwe na bamwe bakomeje kugorwa no kubaho neza kubera iyi mirwano ikomeje kubera muri aka gace. ndakubwira yuko aba bombi societe civile bongeye gutangaza ko hari abaturage benshi bakomeje gutakaza ubuzima, uretse abatakaza ubuzima biturutse kuri iyi mirwano, ariko kandi ngo hari n'abarimo gutakaza ubuzima biturutse ku mibereho mibi. baravuga ko izi mpunzi zihangayikishijwe no kuba nta byo kurya cyangwa se biribwa abafite bihagije, ikindi ngo nta buvuzi, ikindi ibikoresho by'isuku ngo ntabyo bihagije, ikindi ariko ngo naho kurambika umusaya kubera yuko ngo abarimo kugenda bagorwa naho gucumbika mu buryo buboneye. niho rero abayobozi ba societe civile bahera bavuga ko abaturage bakomeje kugirwaho ingaruka cyane n'iyi mirwano irimo kubera ahangaha. nyuma y'iyi raporo rero bakaba bagize ibyo basaba impande zose zihanganye muri iyi mirwano ikomeje kubera muri Kivu y'Amajyepfo. barasaba yuko n'ubundi hubahirizwa uburenganzira bw'abasivile no kurinda ibikorwa byabo no kwirinda kandi ibikorwa bishobora guteza impfu ku baturage abasivile, ariko kandi no kubererekera abashinzwe ibikorwa by'ubutabazi kugira ngo bagere muri aba baturage.
abasesenguzi baravuga ko Minembwe ikomeje kuba kimwe mu bice byugarijwe n'ibibazo bikomeye by'umutekano muri Kivu y'Amajyepfo, kandi ko hakenewe imbaraga za politiki n'ibiganiro kugira ngo hagabanywe ubushyamirane bukomeje kugira ingaruka ku baturage. Twihuse cyane ni munyemerere twerekeze muri Beni naho ibintu byahinduye isura nyuma y'igitero gikomeye cyane muri Beni. Ibintu byahindutse ku rwego rukomeye cyane. Emerera nkubwire ko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC zimaze kugirana inama n'abaturage baherereye ahangaha ikomeye cyane nyuma y'igitero cyagabwe mu gace kitwa Boyikene kigahitana abantu benshi cyane. Aba baturage bapfuye rero, ibi bikaba byahagurukije igisirikare cya leta ya Kongo FARDC kijya kugirana inama n'abaturage. FARDC imaze kwizeza abaturage bo mu mujyi wa Beni ko bakomeje ibikorwa byo guhiga no kurwanya abarwanyi ba ADF nyuma y'igitero cyagabwa ahangaha cyahitanye abasivile bivuga ko babarirwa hagati ya 7 n'umunani mu gace ka Boyikene. Ni igitero cyateje ubwoba n'impungenge nyinshi mu baturage. Iki gitero cyabaye ahangaha Boyikene ni muri komine Rwenzori, aho abantu bitwaje intwaro bakekwa kuba ari abarwanyi ba ADF bagabye igitero cyahitanye abasivile mbere kwikubitiro ngo hahise abagera kuri 3 bahatakariza ubuzima, nubwo bivuga ko ngo hari abandi bagera kuri 4 bakomeretse bakaza kwihutanwa kujyanwa kuvurwa, ariko kubw'amahirwe make nabo abakaza gutakaza ubuzima. FARDC rero ikaba yasabye abaturage gukomeza gutuza no gukorana n'inzego z'umutekano, cyane cyane batanga amakuru yihuse ku bantu bikekwa ko baba araba shobora kugaba ibitero muri ADF, ariko kandi nabo abafatanya. Dukomeje n'aya makuru ni munyemerere dukubite tubangura twerekeze ku yindi nkuru nayo ikomeye cyane nifuza yuko twagarukaho hano kwibendera TV. Bwana Joseph Kabila Kabange amaze gutangiza igikorwa gikomeye cyane ahangaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko ndongera ko kwinginga niba hari unyemerere nkorere like, niba uri kumwe natwe nkorere like, niba ari bwo bwa mbere ugeze hano nkorere subscribe, uraza kuba ukoze cyane. Reka nkubwire yuko Bwana Joseph Kabila Kabange amaze gutangiza igikorwa gikomeye hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akamaze gutangiza igikorwa cyo guhamagarira abaturage kwigaragambya bamagana umugambi wo guhindura itegeko nshinga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu butumwa uyu amaze gushyira ahagaragara rero, Bwana Joseph Kabila Kabange avuze ko icyemezo giherutse gufatwa n'inteko ishinga amategeko ku mushinga w'itegeko rijyanye na referendum cyerekana neza ko ubutegetsi buriho bushaka guhindura itegeko nshinga, bityo akaba amaze guhamagarira abaturage guhaguruka bakamagana iki gikorwa bivuye inyuma. Ikindi kandi bavuze yuko mu gihe baceceka iki gikorwa kikabasha kuba hagahindurwa itegeko nshinga, igihugu cyabo ngo baba bagishoye mu mwijima w'icuraburindi w'ubutegetsi bw'igitugu. Akabahamagariye abanyekongo bose aho baherereye, yaba bari imbere mu gihugu yaba ari mahanga, guhaguruka bose bagakora imyigaragambyo yo kwamagana iri hindurwa itegeko nshinga. Bakunzi ba Ibendera TV rero ni munyemerere noneho twerekeze i Goma mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mbabwire ko abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 by'umwihariko ubuyobozi bwabo i Goma bamaze gukorera abaturage ikintu cyiza cyane, aho Alliance Fleuve Congo 23 imaze gushyiraho nimero yihariye yo kwakira ibibazo byose
umuturage ufite ikibazo aha Igoma agomba gufata iyi nimero akayandika neza adashyizemo ikosa, hanyuma wagira ikibazo ugahamagara. Waba ufite ikirego wifuza gutanga ugahamagara, waba ufite igitekerezo wifuza gutanga ukahamagara kuri iyi nimero, ubundi bakakwakirana yombi. Ubuyobozi bw'ishami ry'imari ya Alliance Fleuve Congo 2023 bwatangaje ko bwamaze gushyiraho nimero yihariye, ni nimero yiswe nimero vert. Abaturage rero n'abakora ubucuruzi ngo bashobora kuyikoresha mu gutanga ibirego, gutanga amakuru, gutanga amakosa bakorerwa ndetse n'ibindi bitekerezo bitandukanye. Ibi rero bikaba byatangajwe mu nama yiswe Cafe Fiscal yabereye Igoma, yahuje abayobozi b'ishami ry'imari ba Alliance Fleuve Congo 2023 n'abacuruzi n'abahagarariye inzego zitandukanye z'ubukungu. Ni inama yari igamije kuganira ku bibazo bijyanye n'imisoro, gukusanya neza amafaranga ya leta no kunoza imikoranire hagati y'ubuyobozi bwa Alliance Fleuve Congo 2023 n'abasoreshwa. Mu ijambo Yefani Kayembe, umuyobozi wungirije w'ishami ry'imari, yavuze ko iyi nimero yashyizweho kugira ngo abaturage n'abakora ubucuruzi babashe kugeza ku buyobozi ibibazo abahura nabyo, ibirego ku bakozi bashobora gukora amakosa cyangwa ruswa ndetse n'ibitekerezo byafasha kunoza imikorere y'urwego bashinzwe ahangaha. Yasobanuye ko ubuyobozi bushaka gushyiraho uburyo bworoshye bwo kwakira ibitekerezo by'abaturage no kubafasha kumvikana n'inzego z'imari igihe cyose bibaye ngombwa, aho gutegereza inama zidasanzwe. Kugeza ubu rero, nyuma y'ishyirwaho ry'iyi gahunda, abaturage batandukanye bakaba bishimiye iki gikorwa cyashyizweho n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 2023 mu gihe ngo bajyaga bagira ibibazo bakabura uburyo babitambutsa, mu gihe kandi ngo bajyaga bakorerwa ihohoterwa bakaba babura uko babimenyekanisha. Ariko izi nimero bamaze gushyirirwaho akaba ari nimero rero zije gutanga igisubizo ku baturage b'Abanyekongo by'umwihariko mu mujyi wa Goma. Nshuti bakunzi ba Bendera TV mudukurikiye muri aya makuru rero, munyemerere mbashimire cyane, mwakoze kubana natwe, mwagize neza, ndabashimiye rero. Munyemerere twerekeze ku musozo w'aya makuru. Mwese nkomeza kubifuriza kugira weekend nziza, mwirirweho, mugire amahoro n'amahirwe.